bimwigisha gutanga, bimwigisha kwihangana, bimwigisha kwiga, bimwigisha biramutunganya, biramwoza, bikamweza ibyanditswe, bikamugira uw'Imana ishaka agahinduka urusengero rw'Imana rwera, bimuhanira gukiranuka, biramwibutsa, bituma ahoka, umutima ukameneka, bituma umuntu abaho ashize afite ekipema zose zimukwiye ngo abe umufonkisiyoneri mwiza uri kuri filiti. Imana izibashasha abantu gukora niyo tuzatubwiriza. Imana izikiza indwara z'abantu niyo tuzatubwiriza. Imana izikura abantu mu buzima bubi ikabashaka abantu niyo tuzatubwiriza. Sinzi icyo utamenya, sinzi ukuba, sinzi ukubana, ariko Imana twizeye. Ntabwo twibeshe, Imana twizeye.
basanze. Please, mupfuka. Witonde tuje muri gahunda. Tugiye gutanga gupfuka. Urusengero turahiye. Mwabandi yacuranga. Muri bibi. Tumaniza kuri microphone. Mukore meditation spirituelle. Mutuze muhaki y'ubwiza bw'Imana. Imana iri hano. Ceceka kwawe kukubuze ibitangaza byawe. Tutuje hari inanga gusa. Turanga papa.
bikatunezeza
ubugingo bwacu bukanezerwa, imitima yacu ikanezerwa. Ibinyujurira ibi ibiremwa n'Imana bigakangwa n'Imana, Imana ihaye abana bayo. Turagushimiye kuko wari uzi yuko uyu mugoroba tuzaba imbere yawe tukanezerwa aka kageni. Turagushimiye kuko uhera umugambi wawe, niko batubwiye mu ijambo ryawe yavuze ngo ibyo tugambira ntabwo ari byiza iteka ryose. Turagushimiye kubw'ibi bihe uturemeye Mana. Ihishurire buri wese kugira ngo buri wese abone ubwiza bwawe. Uwo wishuriye ntakomeza kuba wahuye, ntakomeza kuba muri bwiza, ntakomeza kubona ibyo yarebaga, ariko wishuriye aryoherwa no kubona ubwiza bwawe, aryoherwa no kubona ubuzima bwo mu Mana, anezerwa no kubona ubuzima buba muri wowe. Mwami Mana, ubwo utanga ukavuga bakwizera niye senda kuterereza mwizire n'Umwami wacu Yesu Kristo. Sosenda kugira ngo buri wese uri hano ushobore kumwishurira, ushobore kumwiyereka. Mwizire n'Umwami Yesu, wiyereke, wihishurire, reka kubone, reka amaso ye ahumuke, abone ubwiza bwawe, abone ineza yawe, abone imirimo ikorwa n'Imana mu bantu bayizera bose. Icyubahiro cyawe Mana. Ndabizi ko hano hari abantu bari bafite intimba mu mitima yabo, ariko uri Imana ije ihumuriza imitima, uri Imana ije itanga ihumure mu mitima, uri Imana ije itibuza agahinduka agasimbuza umunezero. Kandi ijambo ryawe rirambwira ngo umunezero wo mu Mana nta mwana w'umuntu wawukuramo, ntacyawushimuramo, ntacyawuvanamo. Uturemere uwo munezero uhoraho muri twebwe, uturemere ibyo byishimo bihoraho muri twebwe, uduhe ubutsinzi, reka tugendere mu butsinzi bwawe Mana iminsi yacu yose yo kubaho. Turagushimiye kuri uyu mugoroba, kandi tuzakomeza tugushime kuko uri Imana yacu, kuko niko tubyizeye mu izina ry'Umwami Yesu, amen. Thank you.